Unang yalam rangba jongka National People's Party bedairu usumput Menteri rangba kejela usngau bhalang dhar hakasni baar ula lejing yalap election na kabenta ukurtong ke parti na benta ke election MP Shitang Samoy u Dr. DRL Nonglat Hamau Lengkung Hari Bhoi District. Haba a jingkran ha kejing yalang uba sngau bhalang ula ong ba kejing bun pat ba ki bawan sya kejing yalang kapen I ba kejing kersyan ya u Dr. Nonglat kala nangjul bat kalong ru kadak kabaskem jong kejing job. Chapang karoi kapar Hari Bhoi ubak sengau bha ula ong bapalat aspa sampu kulur la penlut benchna surok kata ru tang hamau hati marwai kat bapalat sau kulur lamang bantai ya ke office betemai jong ke mau hati blok. Haba jubab iki jingken no persya ya ke sorkar ubak sengau bha ula ong ba ke jingken tok kalong ke benta jong ke sanhima. Usembut Menteri Rangba ula a jingya ro ru ya ki MLA jong ke umsning bat mahati constituency ki bedang beteng mensyakri ya ki pat ba wat hapedeng ki jingkan tho ula ong ru ba ka jingwan jong pra hadu khandai ngot ki union minister shishallong kapen I ya ka jingshan ya jong ka sorkar pedeng ya ka sorkar mithalia ngasin kedata kumba arlai tiyo kapoy kataga kadius kibkidai bansiu si hajar sampu pur hawa ane kamis tak purduna kadius imalik kali kidai bansiu ang itu ipi handai nga presen nga kabinet da kajing nga tip lang na idisiulam lang barok ki kabinet minister hakajing lang chief minister nagakadway spa purduna mima praspa sampu pur malumala yagi dongi dari bar kita tok kam kin yo kin yo bor kam kita ni seuto lalanga pernah kum transport minister kum ke sorkar ni nang bisa siu mengenai karwis pak krur la dikena saw samlang ut kiniaja kin dinar di kali jokiro dai na kata kadao ni seuto ke importance jong ki bru jongi nado ki dai bar nado ki nongre nado ki dai. They are the most important to us as a government. Don't give all the sarkar bapay tangi company bahe, and that is totally wrong. Nagilang ikamakili ngale kata, nagilang inurat. Pitit mitala arlaynay. Ka sarkar la pun kyutlo bro yegino hikay jumi bapalat arpo lahjari. Miso tu man kator bapli giwan ra black flag giwan ra lamayong surok kiot kinam. And they are deserved to get. Kini barok ni bersang man adjust to balance. Don kesen ngirap yung education sector. Don kesen ko pingirap yung agriculture sector. Don kesen ko pingirap yung transport sector. Don kesen ngirap yung power sector. That's how check and balance. We are moving as a government. Hanay nakita ka daw. Bangkan justru kisuk. Malkan na masuk sudah. Hinyo ikum tu peliar boleh football sepuluh. Kat bidang bencong substitute ukop. Kat pulang tu lek tu boleh dimlakset. Mari pemimpin utang ke bolong yo si Kemro. And that is natural in politics and in democracy. Jadi nakata kadang ikum kuno yalam imju soren. Kadang kerembeng kibru ngidang menteri baru ta joki. Kata bidang pengiri di dunia jumimut ini ke sorta. Ngasim kata. No government is perfect. Always there is lapses. But our life is just like a cycle. You have to drive it only then you'll be able to check your balance. U driver basta. Unia kali 4 lane 50 basta. Mar 4 lane kala bahal pa usro. U driver basta unia hisok katsarot. Hang tahun pedul kambat break bat glos bat tahun di start udah. Kam tam mental lami kali otomatis taman start suai ladet. Kini ke generation gede kata sub ban keren andai sutom ban lek orang. Dai nak kata kadau. Ni kum ke sorkar, kum ke parti. Nila perkat kerpang perkat seni. Dungungin bau namentahan ke by election MP. Hanai ngisim Mending isim ni high level na party. Ni khot bro lai penduduk li kondosi dakah gai ka sul isim ba. Dr. DR Light is the best man to protect, to defend. Ya kata ibu kejungi. Karena kejungi kertas 60 plus. Professor the most senior one. Kau tu nak bebiang.
Mereka bersubun orang ini, yes, kumpa parti habak por milik kod you. Kublai sibun ma. Piru bisno kia kumbasno kia mi position. Piong yang angkan mau Thomas Nova. Dan piong kumta. Imat ka state jongi ka don kam. Nindon ka timbo. Day nakataong imat ngan habrayno. Day nakatagadaw. Iba pli. Hakani gerta inang 1 nam na pi. Ban ayu misalnya bonglong MP buron ini hanya by election bano. Kau voice dong dokter di arang lagi kau voice dong di payback dong. Kadai ko mau ba asal sementara. Ngapai boleh parti bahkan di kuda kata kajing baik. Kajing jai beriu. Ngamtip kadang kilo kemai kiba ijo kumai kun klaim aja kau. Ya tu ya na. Rakti dalam kita. Kanong na bhikilok kumai ki bahun tang kajing klemba. Tengi kumkin romba. Unu urat ba ukpa kane ka kumai. Kiba pelum pelang ikon dikti. Kita ngideng kot ki eja ibu dai den. Tota udai uwen romba musalong ampi patmai dong. He is sufficient enough. Nak bien kutulok, nak bien kam sama sultai. Hanya ni bentar ke state kijongi. Agree mundur bani rut lang bani ni bentar ke jompi paida. Today nak kata kadau, nak kalian kejonga ke parti. Barok gawe. Ngabuk kejingkir parit ni pi. Ipai pa kibai junjung ni katang aklai senang. Hakan di kerti. Snubha watsu sa yalam bakla. Kersane dekor di arang lek bukan di juga NPP. Ngin yok kejingjok. Kena mungin rak rak ya keroy kepar. Arsa laisa yang beduk piyo ni. Namar banyak pengunta. Kadang iyo dok NPP dari ke sorkar ni subak telungi kang pok parlimen. Kadang iyo dok MP dari ke sorkar. Kadang jingwit yang ikut ke sorkar. Kadang jingwit yang belikum MP ro. Today ni kita tahu. We should have our own MP. Udah beraktif lepas. Menurut kamu batai ini, second mui bisin batai. The first duty what he will do after he became MP. Kamu mana mana? Now you romba udah lepas kamu presiden kasih atau association. Lalu director bahkri do entai college poniu. Menta umpat long way dong tang profesor. Handai nong romba. Ni disorkan lah ya bon bak kijingerap. Udah way ni mastermind bayaran di sorkar bade education policy. Karena public college bu clear rectable jungu ngiyo kan form college po kalian tu. Then maybe he is the right person to send to government of India at this juncture. National ni doang kerpa di kumbi pai ba gi big jongi. Nilai ni don kano lapses kum the government kum ka party ni bo ibi request. Kindly support us this time. We will try to keep serving you in the right directions, in the right track, so that we'll be able to bring our state into a greater height. Dagani kitin, kublay sibon, kamtam, iti paiba ko asam log ni, kagadaw mga krim swamang ano mga aten sa gawing meetings po dyan kay Hills, kaya bu kujing dua yung pandidulyo yung job ko ng buram. Nga so tanak manigala, ka first time yung meeting ro, bangiyo ang pening burung do teman basan. Kata pa kala sur pa kiskinal bagani bega dak jonga jingjok. Kublai sibon ay bo black na kurku kudo en mission go bay jongi ke thang jongi. Badi kondo si baro goy. Badi report distriki, badi mekhalia hai. Kinang ba ka state kan Q state. Tapi support jong pi club at team karai. Dijawab kan by au pandit by dunia hal ini kita banwan. Tapi ni kita kublai sebut kublai saya jarum. Irai ban pendong ya kaji lang ha kini kejaka. Kejaka keba undan dukan sia. Di banwan sini te ipai bagi berkat kumno yo siane. Kejaka kebajingai na kejaka yau kebahap bandawan kenang. Di kebakum kene kejing penben, kedai kejing penben, hai kejaka kebasising balalan, kejing penlet jemet, kalong bet na kamta kata kekam,
na kam ta ki wei pat ki kam rei thik ban wan se ke jingalang na kam da ban sngap ya ki jingkren bat ki di punchai hang ni ngasgo kumatalong ke jaga ka ba ni kiu se ke jaga ka ba nong kumno banetei banekren tangi ka ba bat ke bakantang tangi ka batei bat ke bamantai dei hak bakum ke kapur kinong kren ro imat ke jinglong jong ke jaka ke yanom ye ke jingmat ye ke donot ba kirmiang sentur jong ki bat ki jingkren kilong da kitien dan akor sudah na try kini connection kini ke jingalang ke ba na yo snow ba kinong kren paro tang kitien dan akor sudah ngapla ba haduk katni kanang san kanang roy ke buram ke akor kitien ke flen ngamtep Mas Nyobha by Charles bat kiwei kinong kren ikren kumno mensiwa ngam bat ikren di kabas niyo Henry menta kila kamroy kila kamrang ba isu agak ikren bat ngei kumbat akor kasi kedur kedar keperkat perdan long kini long pa imat karanangsan buat gini girang ba dan kaman nong kumta nga don hendro po arsnem ke kata hendro hadro mentaro ngadon kam banangsan agak jima di berkat ngadon kam banangsan ha ka akor ka buram ba ka tien ka kili ikani kalong ke ba itna thadu kata bat kani terukam kan yalam makan betin nanti ya kinong sung jong kari tiglay kabri unyo trap kabri unyo skum badan ya ka culture ka imlang kasalang kabangi khot kari tip hot tip sat kari tibreu tiblay kari jong ka akor ka buram bat kanam babha umdan sibon kisnong hangne ibijan berkali gejaka kumbalong iba Charles mene tang nado nasional bir hado umtra nakhat aware di pai ba banyawan kiran khat artli isnong but kini kisnong kilong sisa kisnong iba lese PM hakasong suk kasongsan arliang bat silenter jong kini kasurok iparari be ngasngo kumba kini kadong kathain kadong kabulay badon rikat balakut ku kepang yapi nado ispa asnem bat posnem kibal letno kidang ye kinong yalam kibaraba bat kibakraw balapun mi nakini kadong kathain jong pi kentup ye ilet ba RS Moksha UMLA Bamenswa Ujompi Nanta Kidonro Ilet Kong ISM MDC Bamenswa Niran Yikiwaipat Kinong Yalam Nagari Gadong Kajompi Iba Rang Kensai Makdo Uparlok Bakensai Shisha Jona Rambaklau lejak MDC hadu sansen bat ulong sisa ureu ramba ba baru syakri ya kejad beliau bat ikini kadong deklan hilong ki badan bok bat kini baro haga jingtip janga hilong sisa ki beliau kiba nila banong hilong pinong yalam kiba mapi PE kanupsa bopha haga jing joki bat kini syakri ke joki di tepai ba jangan ni kadong dathan nak ni kadong dathan ki miro ki breu ki ba pok mat amtan kinong nikmat kanrei
Aga jitip jonga kidan ro ke officer labat iki kedan ki bahe kom VRCM ibalong IAS officer nidan ro yawai u police officer ba moksha MPS badai nak kini kadong kathan kabamat bakini kadong kathan kadai kadong kathan kebala penmi ya kirukmat jong kajat benreu khasitna dalam sisa ke basno tanat ba nakene kadong kathan kimiru kiruniam we neki reuniam ubang kenmau semue idai i pastor pi makdo barlet bantrei sya di Amerika dan kibri kiba pasmat nakene kadong kathan